Ini ani kriu kena bunyi pan krimen kun borok tai sin khayang kan bahak ni warden ni tongkata Turiti jadi warden jadi samuk mai ketal warden tu budi ketal warden tu boy student no guide khanya bage warden ketal tu boy bon guide khlaji amo high court na dini pulang ke jeng bosina mo kido high court na 2 din baro hostel Kebang masa cikon ronglo seng bisibak sak kotok surit tijar no kake seng belai kenote bekal yugo he diba abon toinyo lai thangjak salo menai Elisa Deborma belai kenote sak kotok surit tu hne belai kenote a jagani warden no sainai te belai kenote borni family member heke ba beka kosto nang lekete beka bui kamaro bo sungno ka norong bundugi man kana sini video ni thani jori sunong a lai thangjak salo seng menai Elisa Deborma nete video sramir men nong nuye hongke description box link review ene thangni nong nandi a video no o jaga seng teka kok bo sanai te o jaga o to seng sini YouTube channel logo to a jaga am sek clip kubma video rong to seng phulunge maya tobe ke sini WhatsApp channel seng already ruir jori sunong sini YouTube ni thaka WhatsApp channel thangai bahike naine kake description box to sini WhatsApp channel link already ruir jakte norong follow khair di a jaga o sekang bare no update mani paine norong abuni bisingti no Oke fine keke direct ini video no full and tekete para joti na dite menai Elisa Deborma ni pura full explain kai sengdo no bujrna te aja ko mata mung kate o je menai Elisa 13 bosor ni bona ke ki sak kotok suri thimanai o menai Elisa no karibo aja go 3 4 5 bar gobang ma bar note aja go student rok hek ba hostel tona pai live no so hek ba sak kotok suri thimen rokbo sundugo a kok bo aja gani gana guni tong na ti prasolo korono sai tong ka tabuk wa deno se kam ke romna nangnai bo tangi o jaga CC camera thepaya amse hostel kotma toni bo tekasa kok bo sai kana raka a jaga ni tipra solo korok thingno o jaga hostel khake ke jara baira phatani borok phanja ro tangai o student rok tongma jaga tangai toni pai o jaga da borok ni ton tai hne baksa borok bo sai tongka ke ani bai tolte daram rai song dorok jotono saima bai kana ke jotono saima bai kana angkha ko jore jore saima kon ke ango jaga teusa kok repeat khainai lai thangjak chalo khoroksa menai 13 years ni umur bo belek nate sak kotok sori thuyuni sing saimaka manake apro wadin super o wadin sai kanaraka ani student Elisa Deborma kotok sori tongpuru apro binise senior ok en dogaro lati like to boseng bono bansiri mali hni bo sai tongka tabung ke o manai Elisa Deborma ni borni family member oning no hekaba dusrui tongka o jaga ward deni bagisi hni ge but o jaga te sa kok boseng satai kalai o jaga manai Elisa ni borni family member chimeng wadeno dusriya tobeke sengje nungwa motingke a jaga gana guni tong na tipra solo korobo yesi suri sai tongkha tarpore kena warden bo kaise phir mung rekha angkuno se khaime kering keke andule tangin no majra nani nangba tobeke amoto case to police ni yago naigena ta police ro kubi tamo chengar tamo tamkar abono yapri biskang lamo sejame ni inge sengjotono kha ko police bo in samong kam ke khanyo te o incident ngmaro no hekaba thik khanyani engteng te je oma ke tipra salo korok hekaba tipra jik beri rok srai chikon porna thangnai rono oma ke je kono buthar ka ba je kono khageng ke bo sasti manane engteng omno seng matani thani suru ge joris nong ani bidno saja tongke like de share ka jete o biskang ni bidro nong kisasa nai de di en nang bo tapon sini bidno share khayong share khai dete norni family be kereng de en norni dol norni bai dara joto bani sini bidno no kereng de jate borong bo saimana jat tabuni o jorogo srai khonai hekaba hostel rogo porna pano belanyo wana masija hekaba belanyo kirma sa khandi srai rong thik no por lekha khaina hne rohoka hostel kam school kamo yang a jagani master rok hekaba naikuni khaya bano tini o manai Elisa Deborma sak kotok sori thini nanga sumo tabo confirm rui saime o manai Elisa Deborma 13 years ni umur bole tangi sak kotok sori thimana ba ge obani ukologo warden da ngi toka abato seng kam ke sasugi meya toke family member a jagani tipasa lokoroge sai tongka o jaga wo warden tongo bini ukologo no je kono bini jardini ongo agibo kobangma barno o jaga gotna goti jak bole tangi phatani borono o hostel tongnani jagar a kokro bo sakangke norong o bidni brongo kisa sa khana nyani te jot tiprasa narno share khadi en tiprasa aiglok thang belana hambai belak ha khamo jeng saimano dine agolini je sport college school tomani ama belai nami dem kise school gabangma students songni imang tongo je future kise sport digi thangai bongni imang no muk thangkhaini fiaba miani haisalo jeng khoroksa sini manai Alicia hani mung bo langma chokha o hostel bono
abo tabuk baksa hostel ni warden ku dikhana amka suicide khayo honi sao phiaba jeng nukungni borok bai kok samani pore jeng omon saimangkha je student kaham mentally kuno torture khaijai gya mentally free mentally pura haipano bono borok suicide khayo honi wansugi maya nukungni phasingti jeng tini warden bai kok salakya warden phasingti sama hangka student age ko miya school thanglia po ge bo naithu naikha rumo malia last borok suicide manja khani sao phiaba oro belai kaisa investigation dorkar dabuk jeng oda police ni authority phaikya police ni incharge edi nagarni jeng borok bai kok salaikya police no jeng fully cooperate khlaikya borok sao jeng fully jeng trust khlaiji jeng omoni investigate khai tongo postmortem report phaikya hangai o report ni onusare bor investigate khainai te jeng saka jehetu o jaga cctv tongoba cctv jate police ongni custody o nahar jagai sis khaijagai borok omono cctv nayei tamo ongkha kubui hamia chaitogui nainan bai jeng police ko bokha phiaba omo hai ঘটনা o hostel of tini puilaya 2023 baisa angka 1900 baka turiti jodi warden jodi samuk mai hengke ketal warden tubudi ketal warden tubui student no guide khaina bagai warden ketal tubui bono guide khlaiji omo hai ঘটনা tini puilya hangke jeng gosina khamo kintu omo hai ঘটনা 2-3 baro hostel ongkha phiaba hostel authority ro siring tongjak borok gaful tongo bongni jeng omono appeal khlaikya police no je investigate jate kaham kari khang thon tai student ni je family borok justice manang thon jeng omono nai te kaisa nukja kharo hostel bai kaisa quarter complex pura nangla je ba compound kaisa tibo kono kisu effect man hostel aba nam gans mu to jeng tini phai belai kija chin khawa ba kaisa question ka ha omo jeto hostel complex ba a jaga o tangai kubini quarter no kubini borok mane kubini department ni borno jaga toni jangnani hostel jeto student unbagi namjak ba sudo student tongthunla a jaga o to kubini family bai phai hostel ni student dongno eklogo tonan kun dokar krei सरकार नि तो त्रिपुराओ गोबांमा जागा दङ borok omon separate khlaiयै student hostel wise khage rinani bongni thani ak ability tongo sarkar omor nainang thun honi jeng omono jeng tabuk authority be kok sanai jeng ko PSO thanai omon investigate ba hacking am jeng ke salainai কিন্তু বাংলা student warden ki lathi dekhani na to sharna lathi dekhani warden re abe change kora to ami nitasi ye I am officer in charge of thana ঠিক আছে আমি বুঝি আপনারা সাধারণ মানুষ ইয়া দিতাম করা ডিউটি তারও যেমন ডিউটি আমারও যেমন ডিউটি তো আমি কোন লাগে না আপনার কথা ঠিক আছে 100 হেলাটি দেখানি কি দরকার ছিল হেলাটি দেখানি কি দরকার ছিল আবার সমস্ত কিছু করব না তারা লয়ে আর এলাকা